101, 365, 365, 695, plus 217, 217, 016, 016, 479, plus 8 milyon. 8 milyon APA fondu. Dur 8 milyon APA fondu. Birinci banktagın al, ikinci banka olsun şot Aslan Hamzanıkı. 8 milyon APA fondunuku. Dalşı. Moskva 7 milyon 200. Koşu. Calabat 4 milyon 402, 736. 736. Koşu. Ha. Tenge Kaspi 3 milyon 135, 3 milyon 135 087. Gitti. Oş 2 günlük nal 5 487 960 plus Amerika 15. Öz Amerika 180 bin dolardı. Uşu gana çağıp koyduk. Somga 15 660. Birok Amerikanı gelelek Kuday burursa erten salışat. Bişkek bugünkü nal 9 milyon 780 163. Mülktör mınday olganda, mülktörді mınday qılып sanap koyduk değildir. Her birinikin, misалы Moskvanıkın özünçö berdi 685 bin. Бұл en bas sredni sana. Oş mal mülktö 1 milyon 293 bin de berdi. Calabattıkın 230 bin de berdi. Cılastıkın 13 milyon. Cılastağın бұл bizde turgandardı 13 milyonuna, maşınalar koşulganda 13 milyon 35 bin 500 de berdi. Flagman Abdeldiki daha жақсы çıkkan 8 milyon 43 350. Uşularda общий sanaganda 23 milyon 286 bin 850 olgan. Emi davay 23 286 850. Uğup durgula emi çaz knopkanı basabız. Nemi kızık oldu? Tak, emi kızık oldu. İtok. Baravar kılıp durup itok kıl, itok. Tak. Knopkanı basabız jigitlerin. Толтыра көбі барсың. Ақырында қалдық ем. Өзгі бұл бай есептелген бұл видео үшін. İtok bastık 395 milyon 334 bin 970. Başlıyor oldu. 400 milyon taştı. 300. Alt tutkada ya. Minus, конечно. Minus 970. Minus 340 milyon. 340 milyon. 55 milyon 334 bin 970. Бұл байханға мүлк, наличи, бүт бардығы мен средний санағанда. Мүлк болғанда 23 миллион 286 мың 885 мүлкі, қалғаны құдай бұйырса наличи. Полный байханға 55 миллион 334 мың 970. 55 bin. Ровно 6 gün болды жігіттер. Ертең дағы көйіп қатшы мүмкін. Ертең көйет. Emmank, Calabat'ın Emmank'ında da var. Жалабаттың плюс Emmank'ı 100 чем-то var. Ертең дағы анчы мынчы атып, миллион көйет. Даже миллионнан ашқан болса, bir 60 milyon қылып тұрып берген болсақ, құдай бұйырса. 1 milyon бар деді ғой. Өте соны. Бұл әрбір қырғыздың салымы, әрбір жігіттердің салымы, қайсы жақта қандай ақша болса, ертең максимально тартқанға әрекет қыламыз. Москвада да чоғылыпты бүгін 100 мыңдай деді. Поколение да да чоғылды. Ошондо ровно озачарда монеталар бар бияқта. Да, сбор озачарда полный мен берип, кечки азан менен токтойт. Да, Кудай бурса шанда азан менен сбор токтойт. Ушундан чыккан сумманы байханга беребиз. Кудай бурса биз дагы бираз эс алабыз. Иншалла. Саат 5 болдубу? 5 болдубу? Бул повторный отчет, бай элдин көзүнчө отчет бергенбиз. Бирок бул повторный биздин отчет. Мындан минус плюс чыгышы мүмкүн, эми биз инсанбыз, чарчадык. Бирок максимально колдон келишинче ушунча болду. Караколдон 2,5 миллион келет. Кудай буйрса.